Ne? Biz shunday turnirlarda qachon kurashirmiz endi? Kurashirmiz, Alloh bersa chiqmas. Qarang, Noy. E'tibor etdingmi? Nurg'aliyev Zaripovni ishga olib berdi. Yoshlarni kurashib biting u. Yetmasa, har yil sabatida batir bo'lib qoladi. Shunga jingmasa kim jingsa yutadi. Shunga qaramasdan Zaripov kimin qo'ymadi. Mana ko'rda tur, ikkinchi yo'lga ul batir qolishadi. Aytgan edi deyarsiz. Xudoy bo'lsin. Qarang, Noy. Unda bugun diskotekaga borib kelik. Voy, yo'q, Farid, yo'q. To'ydim men o diskotekalarga. Mening qaytib yiqishim kelar axir. Bidireysin, yıqlıysı, kartlar gibi söylüyorsun. Kartayı kaçta öldürürsün el yıklarga. Eyde, benim için. Senin için. Eyde, sındı tapka. Eyde. Baramız mı? Eyde, rahmet. Qari tezdan eng aktiv bolельщикларга aylanashamiz. G'umurda televizordan qaramag'an kurashga yuribmiz bita. Bugun da uchratmadik. Belki ular bir nima kurashchilar deb tugildir. Sening oldingdan namoqtanganlardir hali. Kurashchilar bo'lmasa, tegi yigitlardan neshim jingsin diyorlar. Tegilar bit uchaydi, abular ikkovgina. Shu. Vallahi ayaklarım kalmadı. Şurada yığılıp bulayım. Yarar indi seriye, tağın ağzına. Yok, ben seni anlamayım. Yigitler ortadan eşelon bulup yürü. Sen yine de bilgisiz, isimsiz, bulmagan Batman'ı izleysin. Nişiginde bulmagan var ol, tabak bana bulmayın. Bek vinanı barı bir tabaşak.
Yigitlar, Nihal, Sizni ko'rgach bitdi. shoyan yigitlar ekansiz. Biz shoyanlar ham topqirlar majlisida. Narsa? Tashkilatim tili yo'q malla, kelishmi? Avul tilin uyinda unutib qoldirgan. Ayda Farid, uyga qaytib tilingni olib keling hali. Подумаешь, bir keragiz bor edi. Kızım, kişegi yig'ilishda o'qituvchim birdan maqtamadi o'zingni. O'quv aqsadi. Ders bo'yi seriya bilan suylashib o'tiradi. Nindi bitmagan suylashuv, uyda, uramda, maktabda shu bir suylashuv. Jitdi, bitdi. Diskotekalar turunda o'ylamadi. Ana institutga kirgach yursin. Uyda bir ish ishlaganing yo'q. Bulayda ders hazırlasın deyip bir iş kuşkanım yok. Jitmese küreş deyip jinlendigiz. Kızlarga nindi küreşinde ol. Baletga yursangiz bir hal. Tezgina kibitga barib qaytaman. Bugun bir qayda bormaysan. Uyda o'tir, darsingni qara. Ketdim, paka.
Şakırtmayım Alpey. Su kerakmi, tüyek musun Alpey'de? Nerse buldu bunda? Kızım, Şamil. Ne buldu sana? Koy tuşuna orta canım. Şamil. Şamil, ne gidermişsin? Şamil. Ne buldu sana Ayter? Şamil. Haydi eskinin girip yat kızım. Haydi Şamil. Gel. Uzun bir Şamil eskinin. Akırın. Bir de eskinin soldurun. Akırın. Yat biraz. Halmen daha var, bundan yatıp durayım. Belki konuş okur kadır ha Şamil. Yok. Değil. Çiftler. Azgın çıkmam darılarını kaldıramıyorum. Sen yatıp dur. Men bilem, siz menden nersedir yaşırasız. Dek anlı olmayım nerseni. Tanrım ki. Babay. İsenme. Elleriniz nişik. Evet. Koralı. Zülfiye seni bik yarata. Siz ikiniz ortak dil tapa bilesiz. Kichkina şaqdan bir yeydiniz beyt. Chaqirali o'zingizga. Siylashig'iz hali. Belki jaylanib ketar. Yo'q, g'irla narsa bo'ldi u qizga. Anladım ki. Yaxşı. Yarar. Yaxshi. Yarar baba, esen sog'. Nerse oldu kendini ta. İsen mi kızı? İsenmi deveteyim? Sen beni burada sağılmışsın ahırı. Şaltıratmışsın da, gelmişsin de. Vakit yok bey, deveteyim. Keyfinde yok ahırı. Keyfim de yok.
Kızım, ben seni bir bek sağındım, seni kuresim kile. Şuna göre ben seni bugün Svidaniyaga çağıram kızım. Hatırında mı? Kişkine şağımda, deveti, eyde güley deyip aptıratı bitireyim. Şuna göre bugün men seni çağıram Svidaniyaga, eydele. Oramlarını bir eğlenip, köngüllerini köterip kayti gel. Eyde barik. Yarı kızım, uçraşkanğa kadar. Yarır davetim. Baka. Avulunu sağınam da mına mında kiler. Mında işmasa avul isi var. Şunda kilgeç, kümüllerim rahatlanıp gider kızım. Aybolot abi, siz tugulmasın bu? İstenmezsiz halleriniz nişek? Eller beni tugulmasız mı? Men bit Aksu. Zimagul ağlıyorlar kızı. Samat'ın katını. Bu matır kız kim bulayım? Onun kız mı? Tuktali. Bu Dilber'in kızı tugulmasın bu? Eytem şerle kim getir ışap durar? Ne anisi ikene? İsen mi kızım? İsmin nişek? Birinchiden, men sizning qizigingiz tugul. Ikkinchidan, men Dilbar qizi da tugul. Mening anamning ismi Liliya. Siz yolg'ishdingiz. Ay hay, bugungi yoshlar nindi usala. Kızım, eyde biz kitiga. Bu opam bizni kim biledir bu tadaqı. Seni Aybolot abi dediş. Kızım, Dilbar davetim. Kızı, ben bitsin ayttim. Bu opam bizni kim biledir bu tadı. Ey korel. Hey. Hey, tün kızı, isen mi? Sen? İsen, batır yigit. Sen hele atla da yürüysün beni. Kıraş şeydin tugulmasın. Yigit kişiga 70 türlü hünerdi az. Sen tanış bulayık. Benim ismim Ferit. Men Zülfiye. Bu benim davetim. Aybolot abzam bulam. Sen büyük şatman. Zülfiye. Nindi motor isem. Men seni indi başka yo'qoltmam. Sen beni izlegen edin mi? Kızım, sen özün koytursun mu? Yarı bağlar, ben kiteyim hele.
әллә? Кім күттім, не күтмеске. Қаралы, мен қазір білесімді кімді көрдім? Нәрсә? Иріңнің сүйеркесін мәллә? Менде сүйерке? Тоқта, оның сүйеркесі бар мұны? Сен қойын білесің? Қоян білейм. Білмеге ешнәрсе сөйлейсің. Сен мені бұтамалы. Қаралы, білесің кімді көрдім? Ну, әйт инде. Дилбәрнің әтисін. Қойсы Дилбәрнің? Біздің кластағы Дилбәр. Ай, бұл ата бұйды ма? Ну, шыннан? Шул, мені танымағанға сабышты. Танымастан, неше ай ұзғаш. Ол ешті екші бейтінді ол? Таныды. Аның янында Дилбәрнің қызы да басып тұрайды. Әйтмәсі де таныдым. Нәқ Дилбәр. Нәрсә шуғатлы доқынланасың? Білмеймін, шуларын көргеш жүрегім әлләнә тәшләп кетті. Қорқудан да? Нигәлі мен олардан қорқырға тиіш. Өзің білесің енді. Жоқ түсінемәлі. Көп ғұмыр өткен. Қаралы, қай кеттілерсің бұлар? Әлі гіне мұндайдылар бет. Фәриттен нәрсәлі сұрап тұрайды. Әйді қариғалды сұрап. Нойды әлетігінде. Я Шамил Киев. Не ішлейбіз енді қазір? Мен нәрсе деп әйтірге де білмеймін. Сен нәрсе дейдің соң? Нәрсе дейдің. Бұл апаң бізні кім біледір бұтады дейді. Алай болғаш, бәлки ұнытыр? Ұнытыр. Ұнытмаса. Үйге қойткаш Лилиядан сұраса. Соңынарға Лилия нәрсе деп жауап берер. Қазір аңға шалтыратырға керек болыр. Киев, бұл шалтыратып қына қалит етірған нәрсе түге. Мұндар нешіктір? Түптенірек ойларға керек. Шонда енді ол біздің Қазан. Сен Қазан турында шул хәтле күп білесің. Аяқлы энциклопедия дейерсің. Чөнки мен мұнда туып үстем, мұнда яшим һәм үз туган шәһәремне бик яратам. Шуңа күрә аның тарихын да өйрәнәм. Ни өчен? Шундый бай тарихлы калада яшәвем белән горурланыр өчен. Син әллә тарихчы булырга җыенасыңмы? Тарихчылар гына тарих белән кызыксынмыйлар инде. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Үләне дә аның бәхеттер ул. Бәхеттер ул үз көеңне көйләү. Бәхеттер ул үз телеңдә сөйләү. Үз илеңдә яшәү бәхеттер ул. Тупсасы да аның тәхеттер ул. Син әле шагыйрә дә икәнсең. Юк, минем шигырь түгел ул. Роберт абый Миңнуңныкы. Беләсеңме шундый шагыйрьне? Ишеткәнем бар. Мин җырчы булырга җыенам. Җырчы? Матур җырлыйсыңмы? Әйдә җырлап күрсәт әле. Авыз тутырып урамда җырлап тормам инде. Зөлфия. Мин бит сине таба алмам дип курыккан идем. Син мине чынлап та эзләдеңме? Әле ничек кенә? Фәрит, мин дә бит сине эзләдем. Чынлапмы? Сөембикә манарасы. Шәһәрнең иң борынгы манарасы. Сөембикә турында легенданы ишеткәнсеңдер инде? Кайсысын? Менә монысын. Бер вакыт Мәскәү патшасы Сөембикәнең рәсемен күрә дә аңа гашыйк була. Патша үзенә кияүгә чыгарга сорап, Казанга илчеләрен җибәрә. Сөембикә моңа риза булмый. Һәм Мәскәү патшасы ачуы килеп, үз теләгең белән чыкмасаң, мин сине сугышып алам диде, Казанга сугыш ача. Сөембикә душманның җиңүен күргәч, ире күмелгән мәчетнең манарасына менә дә аска ташлана. Менә шуннан соң инде хан мәчете Сөембикә манарасы дип йөртә башлаганнар. Менә ичмасам мәхәббәт. Шундый мәхәббәттә була микәнли? Мәхәббәтне әкиятләрдә генә була дип беләсеңме әллә? Юк. Тормышта да бар ул мәхәббәт. Ләкин син яраткан кеше сине дә яратса гына буладыр бит ул.
Не қайтмай екенсің бұл бала? Қоя беруге мүмкін бұл уақытқа қатты. Әти, әйбәт егет бұларға шаған дейді да бей. Бір көруде кімнің кім екенін қоян білесің. Ей Құдайым, башларына әллә нинди уйлар килеп, қайтмасқа ойладым икәнни. Башқа ул туруда сұрамады дейді бей. Қайтса зинһар, үзе башламыйша бір сүз дә әйтәсе булмаямы? Ассагыз да, киссәгез дә бер сүз дә әйтмәм. Мин гаепле сезнең алда. Тик зинһар үзегезнең тәртипсез кызыгызны ачуланмагыз инде. Минем кадерле яраткан әти-әниемә нәрсә булган? Алар миңа бер сүз дә әйтми дә, ачуланмыйлар да. Мин бит инде гафу үтендем. О, сәгать ничә икән? Мин булай озак йөргәнбездер дип уйламаган идем. Бәхетлеләр сәгатькә карамый дип әйтәләр. Дөрес икән. Ярар. Әгәр дә сезнең миңа әйтер сүзегез юк икән, тынычыкка. Тынычыкка әтием, тынычыкка әнием. Бәхетле. Мин аны таптым. Мин аны яратам, бугай.